I novi klip, današnja pokaz, danas slikat jednu igricu koju ja napravio i da krenem. Uopšte nije igrica mnogo zahtjevna u grafiti, nije ništa, meni level 2, ovdje govno, a ostali leveli su teži. Evo sam da učite. Ako hoćete, ja ću napraviti tutorial kako napraviti tu igru. Da, gore imam item. Pa, jes. Nida! Nemoj me zezati. Ajde. I muziku. Crkni. To. Yeah. Ima 5 levela. Ja ne znam da li će sve moći da pređemo, jedan od težih. Ajde, robote. Ako ćete da igrate, možete naći na Exploderu. Upucate samo Kill Bene. Se ovdje zove Kill Bene. Pa možete da ako želite. Crkni. Dok igrate, zarađuje. Kako mogu? Vamo biti. Ojoj, ojoj. Hoće se života. Ja sam ubio. Bravo. Ajde. Ajde, des. Dobre. Yeah. Ok, 4. level. Ovo je baš sranji level. Nisam. Ne, dođi vamo. Ovo je posljednji level. Gledaj sad, preko koga ćemo se bijem. Prvo udarajte go na zgo. Nisam. Nisam stavio. Evo, ja sam stavio. Ajde sad. Ništa, Šabane. Jom, Šabane. To. Ja sam se rekao slabo. Jebem ti majku. Get back. Odvali me noga. Ne veze. Ja sam ipak cimke. Onda sam htjela. Crkni. Sad. Clean up, ajmo, clean up. Clean up. Ne veze. Ti si jedno pušće. Veri hvala. Bez veze. I ljudi, to je bilo toliko klipa, nam si da prije sam Gaj, ako hoćete, ostavit ću ono. Super, što da ih. Bravo.